Ban iya mendaga sengi haga yu jong i iknu nga menin. Jong bahek ngawan menitu ipi jong bangang la sya ga sengi ngan resign no naga BJP. Jong ngai ga davi ban resign naga BJP. Jong bangang yang nomla menyetrai bat karakom aga functioning style functioning jong presiden jong BJP Meghalaya. Ba Ernest Mori dong kita gentir pada sim keten. Ke ngonga kata ti ngan nomla ban batai menga ipi dan bai jong bangamla menyetrai lah. Gatay mene wat haga tugas tiru kaba ieno akang resignation letter ya mention yang kata. Itu pamde ke jengdu abakra ya ka sang BJP. Kanong na jengdu abakra bendo yo nuru nongelam jong BJP bonun ieno ay ke political party BJP ke jengdu nong abakra. Tate ga ong ye pingin hap khot yang away ke meeting jong party ke jongi hap ban discuss lor ga jingi kamno jong way nu dong elam bakmat jong ga BJP uba himasyang peliang pagalong ru ga jingdu ga sya ga jingdu ga bakrau bandu ya kumul leader jong ga party ba ka jo ga poru kum dong elam jong ga party dueng no ande ga de ga por ma akut hi ga por jo ban peteng kum presiden jong ga Meghalaya BJP Rakai perkadawah dum tahu dang pengsa. kata gelong bagadang don bon kiwi state gadang don election don kiwi jaka badang prepare election tinda tagadau ka sarkar ka BJP National Party ka padio ka por ya ka bagan sim ya ka kendo karai Rakai jeng mamla ka BJP banda. ami data tigan ong ipi gata presiden ula tristom hi mengibaro la tristom lang kamde de atang kata gawe gadau kadau gelong bagi pai ba jong Meghalaya kimpat pedang ke BJP tang kata jingkren jong basyang pelang gamde tang jingkren jong basyang pelang ada fikli na paro kinong ngelam jong BJP po Meghalaya ka jong UI adu Garo Hills adu West Coast Hills do Riboy adu Shillong ikan kaju kantin hi ba kada kadan ngejege kada hitang nagaliang jong presiden tata kadaw ka party gamla ban grow la ne party gamla man penklain po ka state Meghalaya kada jingkren